Kat nang yat ki por ba kisi ki jingyu I jingai jong ki nong yalam seng hapo jong ki shnong ba pher kalai rap shibun ba kalanang pinjanai bat aiman si mi ki bubun ba kamtam hakabaya day ba ki khna school hakaba ka NPYF yodo lengkadem unit kala yo ban pelong ya ka garya guidance workshop program haka arpunyo ban arpu prataring mentau benai kabla long ha hall jong ka yodo cultural club hapo ka jingalam president ka unit ba damelam phangki mauro Hagatega si ki khna ki lakot shakaspa ngot haringkat ki no hikai ki buan shimmenta na po artali ki school ki badan hapo ka shnong lang kadem ka khat arblang higher secondary school but ka senga si secondary school ki resource person ki blawan RG kai ka te ka si ki long I Dr. Prosperous Nongsit associate professor MLCU but I Dr. Yadon Lang Ting Song associate professor MLCU Martin Luther Christian University Isa Elan Miki Suting former assistant professor MLCU and Shillong College present principal and owner of Good Shepherd School Jowai but ki representative na po ka CNRD block ha ki tay ki arsngi ki khna ki layo shibon ba ki jinghi kai halor ki nongrim ba pher bala ai ki resource person ki mat ba day but ki tourism ki kam ban trailing ba ki technology emerging career fields ki be day shaphang ha ki kam sarkar kum kinu ki banjiet hadin ki jingpule ki stream ayu banjiet hadin na ka banta ka jingpule ba kham shakman bat kumta ter Hagatega program jangka NPYF yodo lengkadem unit kepala dan rengkat lang ru ba rabok lang ting song o badai ru kong san jangka nika program hi ula ong baka pertai mentala itiang ban pej namar la jelai pelat ka social media bat bon ru ki bakwa ban let school menta tang ban shio mi na yeng ukan tu ki khna ban omlong kum ta henry ban wat hok ya ka ei ka bagi snow dan kam kum ki khna school bat ru kum ju ban onam ap than tang na ki kom sarkar Henry ban longi ba start ban yeng halaki jongi ki jadru namar haba penlit bat pentrai kam hok ya ka jing start dan bon ki lat ke lenti ban ya Paling kelas boleh terjadi. Program Al-Ulai Sokarik dari kita Jab Susi Aposino dari Kepala Suha yang Maklem tadi dan HBD berkini melihat KPS 8 Maret ini baru terkait keputusan berkumpul di Naskul Kementerian Ekonomi pun adalah mentah boleh akan program mentah sini bertolong mentah sini akan menyutarik laksana Rahul Melengam, ibu alam yang mereka program mereka si untuk masuk banai play ini, masuk banai play ya di nongkam, jangka NPYF, jangka senang itu, dan harga ini akan resmi. Harga jisya ngayo ya ka shi pembaci semua Andai nakalian kami presiden jom NPYF dah mainin ka canggih ni pun yang aba jom dewan aji dan shi dia nak dia harga dia begini program pemerintah nungkok abang yang hanya kerjakan ia ini nak school. Good morning student. Nama abang ada yang nak abang ini nak school. Ka cuma cingkat tengah lah. Hari ini saya nak school. Kita ni kita kasih dokter pang nak benda macam ni. Asyik abangan
ai simpian aku pian nak bertanya di kong ai play yang di long dikam coba NPYF coba sinau dulu kemar kenal pang coba cuma bangan nyok banyadan hanya bor bandong kesisngan kita coba ha ini program dengan ai play rupiah iru ramba kibedon karbani ini bor tentang kumjuk rupiah kinangkai na di berada di school di balai pelai adalah Singapura banyak dan kami ini kan cium long cungi ini kan karya guidance di nak yang senang ni hati hati di long kawai kepala ada long dari senang lighting NPYF dari senang lighting kasi penlong jangka kalau hang ni kemarin senang itu yang ketua ke inter school football but mentah akan ada seni nak kalian jangka NPYF jangka senang itu kalau penlong yang ini ada program ke depan dia pun ke senang di nak penpau yang kacing aku boleh depan lembaga ini pun sampah kok sekali atau NPYF bagi sim yang ini senjam nak minta ban yalam ban kentiu hak bide bagi nak school ka ke ba na kalian jong pun sama na ini di senong na ini ka NPYF ila penlong da siang iba dan baru di school di bersyarat di Shimbat Tashirham but what do ini kasir na iba ini hall ada di punta pun wena inong kitkam kung wena kinailang professional ay sentuh pi kung naskol kani dalam kakapuk siar na bendasi bah bidon ha kacipuli kalau bidon kam pi bagi sungku ya kacipuli bat kuncuru bagi sungku apa dangdon ha kelas 9 bat 10 asal poin saya dikedan di Paham Lo di Paham Selo tidak ban snopo hagide bati lain di biar kuno baki cie anda pas ya kemarin nak bentar waktu ini nak bentar kopi sama boleh barang-barangnya yang keleti ke joki ka jika kebaman nak sih meskipun apapun berlengkap ya ka jika yang semua berarti baru kunjuk semua mulai ya NPYF dulu unit parok belasim ya kini kesenjam berpeluang ya kini ke workshop bakar seni berpeluang kecil keku mengatasi kena kulit parok bahak kok sebenarnya langsung dan berkuai. Nah, mulai yang di presiden juga NPYF tak ada mulai horok, sekretari isi membawa juga NPYF parok. Komjuro sebenarnya mulai ya sekretari senong dalam ai juga mahasiswa juga di Babu Oliver di bawah presiden juga unit hal ni yang Yodo, noket kam juga unit, noket kam juga senong. Nohikai kat kebailah dengan dekat ekor kerpang nama tak cukup ni koyak kebe nak boleh berdampak kelawai ba jerong ha nak cium cukup kerpang sebenarnya boleh ada ki profesor nak Martin Luther di balak keluar ban pediam lani ban one hak ban ai kencing cai nak kata joki kata doktor ya dalam tensong di balong para terakhir
bapu nga isibet anday la aji kai yo bakala ba aji kai bara magnitan ni serim betul bangga khumikot mengapa ni kamjol mai re senyo tuju ni mira senyo ni prospera dia semai kembali ai Dr. Noxid dulu jadi asisten profesor ke Parti Luta barang kuat ya pi lebih kongki kena boleh siap ha maka ci pelong jongi ya kene ko workshop kamut ba minyo ban penmi iki siapa ke school taman yo ban syokai ma ndringi kwa ba keluar ni ba pen pekat ba pen puson ba pen siap ha ya kai ka ba kini kin ajmut yepi ya ka ba hadir jong ka jepule ke jupi kai ba pidi benle namar menta mo ikin pun palat ikna school anda kelapoi ke kelas 9 kelas 10 dan kelapoi ke 11 12 hiju ba mundan jumut balik school nomor balik bang yo kam sokar pun ma be keren kata berkata ka ke ko baklado kajing pa jong kini pa di balik school om ni teman yo kam sokar kidan pun kelenti tabak kumno kiyen hang li jong kejar kumno ba pin kamai ko kumno ba pin in ha kan ka society mo ta kepada ka KJE kadi kata ka bangi sepelong kana mi ke workshop ba pi kum ki kena oleh pin soto ba KJE school kamun ba minyo banyabet tang ke kapsokar idan kamu pi manlong kita ke tip ki sempang ha ka kulit putih mau jadi manlong kita ke bandang masta kenang ba kan suk ya kalau ini bat kata bang aku abang pi ba kum ki kena kulit so bahasa pusat to agi dari jopi bat kamu pat ada dan to dari depan yang ki page jadi dari di national rocket mana punya berat mo kena bu bahai ni kini kan sawara bagi motor yepi anda la dei sport mamantai ni kisah banwan banai kejingkai yepi mo kemuan ban itu kanai ke ke pada kendo ngai jumut yepi balik kita le kita anda la dei ke por itu benda ya ka pastel ke jopi kita ajumut pi ke bentar ke penla benda ke ka lain ke jopi mari ni suara yepi kumalomi Krishna mana mensura apa bagi dalam kelas, apa dalam school. Ni mendadak mungkin di workshop dalam New York jikai. Tentang OP anda ikut matrik, tentang kimak, so kibai kiri subjek yang mana. Mereka kiu subjek tentang debat nasutura dan kenjikai, kiu ka New York, ka maths, matematik New York, ka percentage ka macam mana. Namar bagi yang subjek lah siapa menjadi kemas. Lagi here we subject here on science yang ingin doktor kata. Nyemtip lah nyemtip. But bersua kaya bersusi bahang mau pi teng yang kena kiba andal adat ya kematrik. Teng yang to kena kibalik arts. So kini undan lowe. Ikena li arts undan lowe. Kena li dia bisa sakin tahun mah kata. Bisa kamsa ya lo, kamsa penroh yang asal di kena dari sains di commerce. Pakar orang kena berbuat sains commerce. Mereka mau pilih kelas. Buat ke art su kedai kau boleh kelenti. Keban kelenti pina boleh kita kasih berjalan. Di IS mau pilih kemudian dia mau pilih balik IS kedai kena sains kena commerce. Kita kena art su. Kebalak menong IS, kelak menong IPS, MCS, iki MPS berbulan. Ribuan sian nak kalian jungi ni cak. Unta sekali art semua. Kalau we jungi kelas ko bet mat berkrong surok lah. Mereka ni mau pergi serve bentar. Ibanuan berajin kai pi. Pin sesuatu ke jumur. Lanya ke kata kajingkai ke bapi hadir ke ada keten ke lanya ada kedua. Sesuatu ke lain benda. Kemudian bersiap berlok. Dayo keteng perlu khamstar keteng asyik buat lang syata. Untuk perlu tu kombinat khamstar lakiu sejeron ni pat nama bersiap buat jauh jalan di keteng. Bakal tu apa buat dia kaji pulih itu. Mabalai asyik buat yang perlu bah kunci nawa suwe. Tak ada untuk kenal yang ke workshop. Kebanyakan yang ikut nak pulih. Pat sengap lah. Bakal hadir habut. No mobil. Kita mobil ada sini ke arts dan ke commerce dan ke science. But yang kuat orang ini drop no sistem juga di kuliah juga. Mardot kita di balik sains. Drop no boleh suatu melak apa pendat. Waktu kena masuk
idrok nak kan boleh untuk melakukan pendat yang tak akan kuat tadi. Dikatakan orang pilih kenal ini ke workshop, bak dia dikacingkai ke kurang. Baswa mau mi le yeng cakap ke prote, kebai ke tak ke dia. Pensuku kumno benar. Ke kelenti ke pensiun. Ke senjam ke pensiun. Pada bangaya kelenti atau ke kelenti kan yalam dan yang asal kata ketong ke bangal aku apa. Marang ni kita tu pakai mais palu kena school. Om berkait bahni ke bapak long engineer dah. Om berkait ke bapak long officer. Om berkait ke bapak long doktor. Mereka ni tidak nak kita ujung tentang. Mengenai dan bapak tapi belum businessman, lagi businesswoman. Dan nak yang jadi bapak belum ki NGOs, bapak belum ki officer, ki engineer, ki doktor, police officer, bapak belum politician dan kita pun dah. Kita nak kacau cuma. Kadang kuat kenang mau ki ban hikai. Nama mau ki ban yalam ni kena. Hakal penting badai dan kamu pindah lo kerana age kedopi. Banyalah penting badai. Kenal bak anda lahir. Nak kalian speak nombor B. Bak nak kalian bikin nombor snow. Girang pak snow, kinok kam snow ni. Kinom B. Kinom bangi lah yang lampa, lah train kena gitu ni. Hakal penting badai. Bak kado orti. Nak kalian speak nyok kai tu so jadi job. Bak hakal si anda kaya kai so jadi job orti. Kai kebankong kapulong kalau nama tak kaya kesan tu. Kebaan nama tak snow tu. Jual rak rob yang kaya kesan yang snow yang kekur kerja tu. Bahkan dia ketat pusat. Rela dah tiba kelaya tu. Arab tiba kelaya menjadi kalau dia tu. Kau mesti pencap rob ni kau yang kaya kesan yang snow kau itu kekur kerja kolong. Maka dia kata mau tinggal kuat di lebih kena badan hang ni kuat ngap shot note down ni kepada penyam jadi so tina ai jika itu report baru long bachelor tu bawa rapid suku yang rakti keli asilisia mau keli asilisia tu nanti kalian bisa cuba mau lada iso dan cuba bisa itu dengan sama ini sama ini dia tak ada keli asilisia dia baju keli mulai tambah kuah pembina ni ringkat bat kijik susu jupi. Umday ba pinsong ni da kini kisa na susu pinawala susu na profan. Tak sini cibet habar pinang soiran batay ke itu solusi batay ke mungkin masuk. Dikatakan orang useless ni bang long ni workshop. Apa pembina dia terkenal ba. Wat tiang banti cikli ya kabadai. Lara cikli ya kabadai dia kata melalui era. Kata kita orang kamkal betul. Bentar ini jual ini berbagai sekali tourism nanti berbagai sekali kita school penjupi lah, program penjupi ke berpilih hadir. Nanti lah dan pering penjupi, dan pering penjupi kena dibagi yang sesuai dan imut berkeli 4 kilo kata bertampai. Kata apa bakalan? Kami harus berkali ke subjek. Nanti keli lagi yang kembali berkeli. Kenang nama tak kata betul penjupi. Kek bawah krisis pasal. Kita ikan larang Krishna, kita dan kita bisa knowledge, ikan knowledge kalau kita sispa, knowledge percent, kecingin lagi ay 54%. Tentang ingat hakalak, insyaAllah, idan hangi naman ta nakadaw sa kalak, ikan banilan kalak nakadaw yung, kasi kalak lagi ay 47%. Jika ikaw pelong 4%, kapisah kampelang peluang 4%, kalau jenglong leadership tu kamla benar 4%, kaya benar 4%, jadi ke attitude, kalau ke attitude, lalu ke akor ke jumi, hagaki kasih yang ke attitude kalau ke akor, dalam bidang yang ke attitude ke badai, ke attitude ke babah. Pila bende ya kan menunggu kam pila benaisis 4%. Lalu pila tang bapitri stom dan pila ki hard work macam pila benaisis 4% ya kan menunggu macam kam nomor ba lalu pila ke attitude kau buat ba nomor ba ni akan digaji akan dipertai nyimla ban marway dan kadau abang nyimla ban marway di habis lang bat ke society lagi lang bat
beriau di popon tinggal kam ya tak attitude dalam PM marway kaya ada kawaipan mereka PM lang bat kibreu dia genang kadau di kam ya tak attitude kabar ila badong ya ka pakai hispasan dia hakika workshop dan hakika career guidance mentah kumbang keren and keren tang ya ke tourism maka hospitality te ki topik ki bangangan cover dan hakika career guidance kadai sepang ka dynamic jangka career sector hakika dia maka tourism dan tangan keren sepang entrepreneurship opportunities but dan keren ki skill ki education and career pathway kini ki likely ki bangan level cover hakika topik pemerintah dengan sedang dengan ini balik ki beliau ki travel balik ki beliau ki kuat pensangkai ki travel ki kadang belum ki beliau ki kuat pensangkai atau pelajar likai dan harga jenglang beliau kalau kan smart pensangkai ni smart balikai di ki belum ki Bagi sultanat balikai. Allah lihat dan berkemais jadi katakan equation. Kita compare, kita compare kan sejarah, kita compare bagi strong janji ini seolah apa semua ini nama le. Mau zaman event apa upaya ubat beratel ke event dan ubat atel ke konser, kami ubat tambah atel dan ubat tambah bangunan atel tadi itu konser. Apa ubat atel yang kan itu konser ubat semua ini tiba melihat lagi, lepas konser kerja yang sismi, asmi maksimum. Jika baca kalau kata Wah, bantuan kita bantu berbiaya bangun tungki, bangun tungka untuk tentang asal sampai wilayah juga biasa mereka bagi Shnong sampai harga hingga possible dan tradisional kita dibajukan campaign, dibajukan campaign. Saya kira, jika baca kalau tentang di nak untuk universiti, belum dimiliki nombor kabinet, belum dimiliki nombor kabinet, di ayat yang katakan, hanya boy, apa dakwaan ditulis di kuat nombor kabinet di lapan le, harus dibacakan dan sampai kabinet. Kerukom kabinet kejongki, kerukom le kejongki kayak pen. Tidak terkadang kibabun kini tulis belajuan ban kini kita rukom pencamen ki ong ba ka kham long mu impact ni ka kham long ka kham baha ka ban ni ile mani hanya kasih banyak ka ba ile sekerala maka sekerala ka dan likiwe pat ki tradition ki jongki ki baki ki jule ti kom kita ik la ban long ha poka tourism gila bandok ha kashnong katha la pikwa ban shna iki business joki ke pendapat hakani industry pendapat yakani ka growth jomba di industry kebun kaba kongsantam la pikwa ban trade hakani industry kaba kongsantam ka di digital and online booking ma demar ba ubreu menta khamtam de ha benta ki por haba mud udan cukup bandai syakal udah bacakan ke baca ubat lupa online ke baula ban syam ke bacakan ke baula ban yoi ha kata bacakan ulawat lupa online ulabuk lupa online umdai shu an lapo yang bacakan saslan ka booking dan kadang ulaban kindai 4% de break da travel syakil ke bacakan kilale lupa kata kapaa kadai ka experiential travel kumbaga orang mana bahaba nilai syakul guna bacakan ikwa ba kandong ke balong memorable dan ni ba sa jinkan mau ba habang lapoy tu bacakan nang ba lasai sismila da kidon kibre ba kwa bane syakul bacakan la ajmut all the people yang tu bacakan le na kumni le na kumtai ba kumta terter te kabas nang dapat kade sakawe pat kadika eco tourism and nature mentah kibreu hadian joko COVID-19 kata nika
kadi ko covid ke balawan house nam anja ko ni ek babun lagi beliau mentah kim kwa shu ban le chi jaka ke babun beliau ma la sedang banwa di jaka ki balong duna beliau kim kwa shu ban le chi ki jaka ki balong beliau ki bayun ki beliau hak tu jaka ma ba hababun ki beliau ke experience ka duna ma ki beliau mentah lalong concern high environment ladapi sengi gudu pakam bakta ya ke environment ne kakta ya ke memorial ki beliau ke nom so tenat berwan cik tu jaka ki jompi tenat kadau tourism bakal nature kalau ke ba don kam bak ka bakhat do pada pinapai ya kan growth lani ke cingkiu jo penia bakhat do kadika traditional stage lani ke ba kisah hagiye kumba yang benar te hakabai dai bat emerging jong kadika tourism and hospitality ke ba long emerge ba lani ke ba kibri ki pidian bahan along ka tumang ong menya kadika experiential travel kabamos bahabang village belum bercakap ikwa ban experience lani ikwa ban long ba ka ban experience kata kan long ba sa jekma Omni kata, kadai bandai sustainable and ecotourism. Maka kalau ke masa kalau bancu ban pia yukwai, kum kata mesin keladon. Ma ke bancang kalau ba uniu beliau uyo yang kacing sistem jadi beliau kibadai kuai dong. Okay, uyo kacing sistem jadi beliau kuai dong. Udan ke idea uat nanti usna yang kacing mesin. Bakali ke mesin ke bau usna, kamde ke mesin ke bandar mah. Mo pinawat udi ke mesin tang hakador sanlap. Mo dia ke mesin tang hakador sanlap. Pina compare kimi mesin ke ba gile kini ki supari kini ki company ki usna kini ki supari kuai. Kini ki supari kelom ki mesin ke ba he bat ke bandar mah. Andre ke ba udi beliau usna ni mesin ilok bam dah he belum portable ka pila bandra tangba kala pensuk ya pi ke ulakho yang kuai bat kai ka bisa belum kita pensukian mo kita kini cilom kreatif kiba tang entrepreneur ulaban le bat ka khat do kadai leadership entrepreneur udi bandong leader haba ong leader ka bawat udi ban yalam nakman mo nama bau DMU badannya ke idea, DMU balong kreatif, DMU badannya ke vision. Tidak terdapat bau yalam yang kumkinya, bau yalam yang kuat mengimplement yang ke business ke jomu dia balong leader. Tidak terdapat bau long punta kau buat bang yimla om balok kibriu kidai ki entrepreneur. Ma, idan lagi jong ki jinglong, idan lagi jong ki karakter, kena terdapat way beliau ya pair, ombro day entrepreneur. Ila balong ki entrepreneur, ila balong ki employee, jong ki beliau. Balai idan kam ban choose balong entrepreneur haka tourism. Kenal bahagian yang coba tourism entrepreneur dan kam than ban invest kiwe parki entrepreneur. Normal belai kumong mene ada pikwa ban sedang ya ke homestay pimdan kam ba pensna yen nak bentak homestay. Kayen ke jong pi glading pa ke homestay. Biston kam tan ban sna separate ke tamban pembiang ke toilet, pembiang ke jaga tia ke kambiang yau tulis tangkata kelabian bandong homestay. Kemudian kami pergi berpindah ke building ke berjerong lalu ke yang ke bahaya berpilih homestay. Ma, demam bela pisnat ke bahaya ke yang ke bahaya kemudian dah pimut dan pediam sibun turis. Kata kalau nak sebandong homestay nama bawa turis angka undawan sa ke yang ke jampi. Pinumlah cuman yang kata service ke bau kuang. Ma, tenat kada bon sian apa ni orang ba pilih homestay ni orang ikile tang lain kerana sawap na kelabian. Tapi kuat apa sedang ni homestay. Tapi kuat apa sedang hotel kalau ada dak kewepan. Ma, tenat kada kawe ketika no entry barrier kau mut pendan kampan ni kini sedang ke business apa tourism pendan kampan ni kini license. Ma, pila sedang hak lu menukapor tangba
kan day pada bagian ringkat bat kasnong kenang ba kasnong kan tip haba pile ya kan gini kejar tourism. Nanti kalau fleksibel, kalau independent. Balik kalau fleksibel, kalau independent, teman ke tourism kali seasonal, kamde ke industri ke bateri kam baru seasonal, teng pendapat ke jinglong ke jongi turis ke bagi juan bahas ke jelah ke jongi turis ke siwan haki penai April hadu January haki penai February March kampina turis dena kada kalau seasonal dena kada nama kalau seasonal kalau flexible bila bantrei ru ikiwi kijat kam ringkat bat kecingde yakinikan kam akal yang jom ke tourism. But sako we pada kadai ba ka tourism ka yale ban showcase ya ka identity ke jom ka culture ke jom ki. Dilada pikwa ban showcase ka culture ke jom ki. Tourism is the best industry. Dilada pikwa ban yatu shikibri ba ka culture juki kalau kumta kalau kumne kalau care ne kibai pat kibri ka tourism ka dika best industry. Bulan ini orang pria bersih awak jadi start ini iwan dengan start tambah aku bukan kesini kau berjaya dengan yes okay dia untuk abang yang tentang emerging care field ki jipuri itu kita ki bentuk emerging ki ben larang ni hadin habur kan pela peneliti ini apa dia berjawab berjawab kan pela peneliti ini hakabai day batasan kami sendiri. Kita ni points kita nak organizing team kita lain include digital marketing. Kita ini emerging career field, kita. But ini saya pergi pindah. Kunci emerging career field, kunci digital marketing, data science, healthcare, e-commerce, and entrepreneurship. Ini salah satu topik lain ada organizing team ya. Bangan pet, ini emerging career field, okay? Ngapain? Baru lagi namanya dia confusing. Kadai pun confused. What money bahaya? Think confused. Om juga lagi kuliah, lagi benda nak confused. Dia pun kenal ada yang berkat, lagi kuliah, langsung confused bang. But kau kenal don't kita pressure. Let's go na kasi then tikabalay ko lang ang kabalite ko medalsi. It's not about forcing you to career, it's about helping you. Hanggang kanya awareness program ko medalsi yung force bi nipan quality tingwan ang banyara. Okay? Tikabasa wala siya di way back states pun yung corporate sa company. Kabalay company nalagyan ng kagiti na learn skills anytime hilang capek mereka. Jawaban nasional harus kalau benar-benar degree learn skills hilang menyukan. Data science, mau ditanya coaching, tambah ambil interest ini. Kalau anda cakap interestnya di kuliah ini lah. Kalau orang kuliah ini hanya nak buat bertukar. Kalau interest orang bercuai. They should I go for my interest or emerging career field. So both interest and emerging career field needs to be combined. Okay? One thing is good for first student, interest on the head of your interest, but they are combined with emerging career field. Broadly, dalam interest pertama sekolah ada yang harus buat. Tambah dalam praktis dalam skill untuk pada contohnya kata apa dalam contoh hobi. Interest without skill and strategy is a hobby. Kalau tanpa mga student na football, nanong ako football player. Nanong ako Messi, nanong ako Ronaldo, ang kamay po isa. That if your interest and if you create a skill in the interest, di practice ng football, tidak siya kata skill na very unique. Then a career can emerge, a new career can emerge, emerging career. Emerging career yung ihawat kinabuhan ni ibang laan kung pinag Manchester City. Tambah emerging career nila ka interest ko doon but the skills.
If you are good at painting, I'm not interested in people who draw and paint, and you have the skills in that. But you don't have the skills, you don't practice, you don't practice, you don't have income, you don't have skills. And now, when penuan kisah, kata kalau belum emerging career field. Only tentang digital marketing, only tentang e-commerce, only tentang entrepreneurship. The interest cannot be in music. You don't have skills to compare our music and then we practice similarly. That can be the next emerging career field. Omba, tangkili di bawah air nahindai di tahta. Combine your interests with skills and knowledge. Kata adalah emerging career field. Okay? Lelah binatang ke interest, kata dari hobi. Do not confuse. What you confuse yang hobi bagi career. Hobi kanila kajo. Hobi nga sekolah berpikir, hobi nga sekolah banyakan. Kata dari hobi. Nak berpikir ada hilang. Bagaimana bisa kata kalau emerging career. Okay, skip this. Sudah 2 minutes lagi. Buat saya compare pun examine buat hancur bicara kita bicara kandang. Good words. That's right. There's a right approach. What you have to do. How many people combine the interest plus skill, then opportunity. The opportunity ketika career emerging career field. Lada the interest itu di dalam penyegaran. Penyegaran artinya bagi perolok. Then the skills that we will learn along communication. Go for training on communication. Now, maybe the opportunity on emerging career field can be a sales. Opportunity around sales. Learn interest to people on technology. Then, interest of people on technology, you have to learn the skills of coding. Combine that with the skill. The interest of people, combine the skill. These two will create an opportunity. These two interests and skill will create an emerging field. Learn to combine creativity and you know how to make money. That is an emerging career field. So, the education is helping people. People get interest in your Learn to create interest. You have to combine it with the skill. Skill meaning you go for healthcare training. Healthcare training. Then, your skill healthcare training and the people get interest when you are in career. Kita akan engineers, kita akan menjadi social health workers. Itu kita. Dalam kita interest, based on the interest, combine the skill. Don't put the interest, maybe kalau okay, the interest cuma di football. Malah nanti kita asal kita sekolah football interest. Mereka sekolah football, the interest football, kita. Kalau orang berinteraksi dalam football, lalu create the skills. Kita orang dalam football, the skills yang kita perlukan. Lalu kita kata interest, lalu kita kata skill, then that can be an opportunity. Kata kalau melakukan emerging career field. Lalu kita interest, lalu kita skills, kata kita hobi. It's not that hobi. Kamu siapa dengan hobi? Tambah, lalu kita hobi do not confuse what you sudah bawa hobi ke sana dengan career ke sana. Okay? Next. Kemudian ke emerging career field, number 1 is digital marketing and content creation. Larang yang digital marketing apa jadi ayat ini? Dia digital marketing. Saya social Instagram. Alright. Dengan tu kau ini kerja emerging career field. Nak apa? Kerana things can change. Kalau akan berlalu, hak benda, hak era benda. The emerging career fields today, digital marketing and content creation. Maybe after 5 or 10 years, again some person, kalau berlalu, they ask of today. Bring on kalau berlalu, maybe some person might have a different interest. Might have different skills that can come as katakan as emerging career field. Hak benda, hak itu. Because the emerging career field number 1, as I number 1, betul number 4, number 5, kami tak pada driving digital marketing and content creation. Apa yang kita digital marketing, kemudian
we promote the business, we promote the products, we promote the service journey, Instagram, Facebook, we put advertisement. More market, we promote, we penting cepat. Kung kini kita produk dalam market, kung kini kita service dalam market. Dalam digital marketing, yang ini kita penting cepat. Nimba social media, dari Instagram, dari YouTube, kata dari digital marketing. Kerana emerging from Kuwait nanti, bah diberi kita bisa. A small restaurant in Shillong get customer through Instagram reels. Lalu restaurant हमने आपको पुरुषान आपको लखनऊ दादा पाते हैं. Lalu आपको tourism अभी अपने di promote yang ada business, and di tourist we organize a community yang apa? Di tourist ya orang dengan di apa? We are promoting people that sekali pada diberi benda yang cara sangat restaurant berada. That is simple digital marketing. Then, lelaki dan kini emerging career field, bukan digital marketing, content creation, tidak pernah menjadi social media manager, YouTuber, graphic designer, video editor. Kini careers lelaki buat yang melakukan digital marketing, tidak pernah menjadi social media managers, YouTubers. Jadi kalau berlalu, ka main objective ni juga kalau berkaitan dengan besar. Hanya tu kaya kaya semut bah kini kilo disukai, kini bagi garanti ini bah nilai kini kapus nilai kini kelai. Kapan kesal lebih bah kapan kau kini bah suatu ya ke strength, bah yang weakness lebih strength semut bah kini bah strength. Cukup pertama, kita common sebuah ke streams berintip, kita common dari buka arts, science dan commerce. Dia nengkong pihak bersentuh lagi. Hanunga. Dia kata, aku berpincania, ia ke bangga ngom. So tuan, aku berpincania, ia kata ke bangga ngom. Kenapa pinamong way tayo pumunta sekarang tayo? Okay, baik. Hangapon mga nung asyong nadu pangali school ngam kan mau kata kapor nagili nursery KG class 1 class 2 ngam kan mau tama kan mau por mga asyong class 3 ngayo position R100 por asyong class 3 imay kemen ma ngayo R100 imay yung kanungod confidence class ngam dan R100 ngayo R100 hadi nang ta kanang yan ngamne yung kena masta Andrei napoy class 8 nga kenmao ngayon Catholic school nga lini entrance kaway government boys but kaway ganay ka Presbyterian school nga Jean Presbyterian school tang na banta kaway nga daw nga Jean government boys hadit bin mga Jean government boys ngala long try makamsta na maru government kikambya Andrei nga Jean ako Presbyterian hindi mga day Presbyterian, hindi mga kuha ila kay football. Na mga Presbyterian kamdunada di players ki makamtrim. Na kuha man nila kay football, mga chief Presbyterian. Hagata ka career jo nga po Presbyterian school, haga half yearly. Ngayon balay. Anito itiyan ni may pa jong kalalantan. Bangayo balay, kamjuyo ate balay, haga chikum jo nga. Hagata ka jing long third position jo nga. Ikot ki principal ikot ya baru ki parents. Imei pa jangar one lang ipang school, but i principal la congratulate jeki by ikon jam ti long balay haka half yearly. Imei pa jangar sumkhan ha namar yung ba ikon jam ni im jujo balay ga jim. Itay principal ba ilakran mentay yung what's no sarong yung imei pa. Namar datang laingon hindi pa pass half yearly. Itay ikon jam ti yung balay. Hantar mas mo tahu R100